Bismillah, alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ummat al-Islam, uhayyikum bi tahiyyatil Islam, wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kamumaasan, berhormat sibuda halauman sin hula na to Pilipinas iban sin hagwa hula tautay manguran amuin at durungog iban sin imaalok ha programa sin ni Daul Islam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala haduminiin bisarahon na to ataw din ang mga topic bisarahon na to hadumini amo na pagtarbiyah hatu inasir atin niya pagparihala sin Islam hatu inasir amo nain jasad akal iban sin nyawalihan sin manusia. Mga berhormat, mga katautay manghuran, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minas syaitanir rajim, walladhi ba'asa fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Surah Jum'ah ayat 3. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, siya Allah ta'ala amoy magpara ha ummat amuin tiyo-tiyoin makabasa iban makasulat. Parahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala rasul ting kanila ay amunain nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatlu alaihim basahun niya kanila ayati ingka ayat-ayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yuzakkihim iwan sin sutsihon lanuan sila sutsihon ang ginhabaran nila wa yu'allimuhumul kitab sarta educaton sila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran induan sila sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kitab amuna al-Quran al-Karim wal hikmah iwan sin sunna niya. Wa in kanu kana in kaaunan nila na kauna hapuas sin Nabi Allah Ibrahim alayhi salam ilang gatus tahon limabay in ummah sin Islam agon-agon wayroon na doon kanila imbakkas pamando sin agama Islam labi-labi in panawhid pa Allah Ta'ala sampay in pagbasa nila ibang pagsulat nila tiyo in bakkas na maubog ha agama Islam amunain kaya sampay sin Nabi Allah Ibrahim alayhis salam. Asabab ito, tiarasin Allah Ta'ala kay napusan Nabi Rasul. Habihat ito hantang nila in hal nila. Umiin. Tawagon na sila umma hati niya di makabasa di makasulat. Walladhi ba'asa fil ummina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Kana in kaunan niya, kaunan nila
nakauna puas si Nabi Allah Ibrahim pilang gatos taon limabay halawm sila kalawungan matampal nalawong sila lawong matampal matarang in pag simay nila din haagama Islam asabab ito mga umat Islam in manusia bang siya dihilan sin Allah Ta'ala anak usog na ka, babae na ka siya na yung magparihala, magpasulit kanya amo na yung ina, ama siya yung magtarbiya magpakaon, magpainom, magpatamong maglano kani, ha anak nila iban siya na yung guro sin anak mahinang guro, murabbi sila ay magpaparihala na kaniya magpaamo, magpabato haagama sin Allah subhanahu wa ta'ala iban imano siya mukawinan compose siya na aon kita dahil hatu basic ini jasad akal iban sin nyawalihan amo na yung kabuhi na aon ay manusia hatu inasir jasad akal nyawalihan amoy ninhipatarbiya kato sin agama nato agama Islam amoy hindi din pagpasulig pagpakaon pagpainom pagparihala pagayupot hatu inasir si manusia amo na in jasad akal nyawalihan niya na hapamando sin Islam tarbiya sin Islam in jasad na to ini aon pagkaon niya ataw asbay niya pagkaunon painomon patamungon bang masakit in jasad ubatan niya iban subay niya hinangan butangan amo na yung bahay tampat iban patamungon niya ingkatan ini pagpakaon pagpatamong pagubat hajasad pag hinang kaniya para sa kabutangan pagpatamong kaniya laway siya aturan sinsara aon guideline niya ino kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pagtarbiya kaniya bukod nito longta hinang-hinangon sadya si maas amoy pagtarbiya niya anak niya buat malingkan makat siya ha bautan baktulan sin Allah Ta'ala iwan tarika sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yato in jasad magkasakit magkalama masambo masakit bang masakit ubatan bang malumi lanuan bang makayog na patambukon ni ang jasad niya amo ito yung pagparihala sin Islam bihat ito yung pagparihala sin Islam inakal sim kita manusia dihil sin Allah Ta'ala pagkaunon niya raisab biasin pagpakaon niya hajasat niya buat malingkan yung pagkaon sinakal maknawi hati niya ngaan biasin jasad pakaunon patamungon pasuligon uno yung pagkaon sin akal sin manusia atau sin anak sin manusia sin anak sin dua maasyaon uno yung pagpakaon niya akal sin anak nila bil ulumi rabbaniyah ilmu pagtuhan muna-muna in pagkaunon niya akal sin anak niya ilmu pagtuhan amo na yung akidah amo na yung ibadah aturan pagtuhan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala aturan pagsumba niya
pagtaat niya. Amo ito yung kaunon sin akal si manusia. Uno pa, ulumur rabbaniya wal ardiya. Iban hinduan niya pa sin ilmu pagdunya niya. Uno ni karayaw sin parasahan niya. Diha dunya, ikasambo niya, ikasanyang niya. Ikarayaw sin pamaybay, pamutang-mutang niya di ababaw sin gumiin eh. Ati niya, uno patut kalagihan sin jasad niya, sin akal niya diha dunya ini, biya sin perkala, umingat siya sin pagdunya niya, uno-uno na course, kagausan niya, aming kalalagihan sin Ginoo baran niya, iban na sin usbawaris niya, iban na sin kaibanan pagkahin niya manusia. Wan nafsu gadauha, in nyawalihan si manusia, pakaunon niya reysa, katuin nasya. Magkasakit reysa, bang masakit inyawalihan niya, paubatan niya. Paubatan niya, inyawalihan niya. Bang siya makayog, patambukon niya, pakaunon niya. Na, impagkaon sinyawalihan si manusia, nawira isap. Bukon biya sin pagkaon sin jasad, amin kakitaan ta, amin pagkaunon sin kaunon yaon, painumun sin inuman yaon, patamungon sin tamungon, biya sin kahatihan, kikita tabihan. Bukon bihat to isap in anyawalihan. Na niya, pagkaunon, painumon, pasambuhon, ay unuin, ikasambo kaniya, pagkaon niya, bang siya nasakit, unuin uwat niya, ta'atullahi wa tikro. Pagtaat pa Allah Ta'ala, iwan pagtumtum, pagdikir, Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'atullahi wa tikro, pagtaat pa Allah, wa dikrullah, iwan pagtumtum, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yatunin, pagkaon sinyawalihan si manusia. Long sinhambok sair, bilkuti ihya'ul jusumi. Atin na pagkaon pag-inom kabuhi sin jasad. Wadikruhu in pagtumtum niya pa Allah, pag-ibadat, tuhya bihi arbabu wal arwah. Ating niya, yung pagjikir niya, pagtumtum niya Allah, kabuhi, karuwa siyasin, akal niya, iban niya walihan niya. Amo ito yung maksud sinamuk sair. Qala sairu, bilkuti ihya'ul jusumi wa dikruhu, tuhya bihil arbabu wal arwah. Mga barhurmat, nagdurungog hadumi ni, doon hakamatay si manusia. Hakamatay sin kita bang sa manusia. Bang kita mapatay na, gumawa na in nyawalihan si manusia. Dain hajasad niya. Iban in ruo niya. Nyawalihan niya. Dua in hantang. Sifat, hal. Inyawalihan niya, ruo niya. Hadagbus sahaya marayaw masambo, matambo. Ambukit to. Aw manusia gumuain inyawalihan niya, ruo niya rin hajasad niya, indagbus niya sahaya marayaw atin niya, bukon makayo, bukon nasasakit. Jamilatun wa salimatun. Malingkat iban salamat atin niya, bukon nasasakit, bukon hiyahapdi, bukon makayo. Pagguwa sin nyawalihan niya rin hajasad niya. Inyawalihan biya ini
tahmiluhul malaikatu. Tahmiluha al-malaika. Nagdaraka niya mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alakon siya sin mga kamalaikatan. Amna parman sin Allah ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. O kaulang niya nyawalihan masambo salamat bukod na sa sakit matambok hati niya kaya kansuban irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kadto na kaw harap pa Tuhan mo Tuhan mo halom kuya ataw ay ikaw halom rida sin Allah ikaw halom kuya amo neton dahon na inyawalihan si manusia yawan dahan na siya saput din halom sin surga hamutan din halom sin surga kapan din halom sin surga perfume din halom sin surga ang pasyadahon si mga malaikat harap pa hadarat sin Allah Ta'ala ang na surga iliyin lumaway sila rin lawayan nila ingkatan kalawang-lawangan sin langit itong lapis langit ini sampay nakaliyo sila ingkatan kalawang-lawangan sin langit lawayan nila in kamalaikatan liawayan nila nag-ino-ino in agi nila nyawa hisyu lando in hamot niya yan. Laong sim mga malaikat nagdaraka niya nganan na kaw bangingan mo hi Abdullah hi Abdurrahman nganan na kaw sin piagngan kay mo sin maas mo diha dunya ang kanya to din ha mga mapatut harwa maas pang sila dihilan riziki anak dihilan sin Allah Ta'ala riziki usog babae na ka pian nila sin sarayaw-rayaw ngan kalna habihat to supaya siya hawak tuyeton di siya sumipog bango siya nganan sin sarayaw-rayaw ngan nabang mo siya nganan mo sin mga ngan sin mga manok-manok ngan sin mga uno-uno na mga hayop na adakala sumipog siya lang sin mga ulama hawak to siya asuhon niya wahisiulan luin hamot niya bang mo siya nganan ni Pedro na Pietro isap niya wahisiulan lo hamot niya na nganan kaw hi Pedro ataw hi Juan ayat to mga umat Islam yet to inyawalihan dahon si mga malaikat sabab marayo in katarbiya sin jasad niya marayo in katarbiya sin akal niya sampai inyawalihan kanay in Islam in tarbiya pagparihala hatu inasir suway siya labor di pagbiddaon di niya manjari pagbiddaon pagtingkahon amoin patambukon niya sa injasad pag ubos in nyawalihan iwan sin akal wayrong pagkaon atawa wala niya iwatan atawa bang nasasakit atawa bang makayong wala niya piatambok amo sadyay patambukon niya injasad niya doom adlaway na halihan niya diha gumi ini bang maan marayaw injasad niya sa magawain akal iwan niya walihan kaya lupahan niya na problema rakula in tarbiya sin Islam suwayetun matambok in jasad matambok in akal matambok in nyawalihan atin niya masambu in jasad masambu in akal masambu in nyawalihan nabihet to mga umat Islam in tarbiya sin Islam kiyawa siya rin ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala huwalladhi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ibihet to in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amutin
hambuk mission niya sa lago-lago, kaya karisin Allah subhanahu wa ta'ala, haummati ni amunayin kita niya. Magtarbiyahatu inasir, hinduan kita niya, at supaya maliber sa masibo in sambusin to inasir na to. Hambuk, pagguasin, nyawalihan si mano, siya biyato hantang. Malingkat, mahamot, masambo, pag-inu-inuhan si mga kamalaikatan, pag-addatan si mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niya, diyahan kapan saput din halam sin surga, perfume hamut-hamutan din halam sin surga. Na hambukit to. Amatin jasad, aakal, anyawalihan, masambo, natarbiya niya marayaw, diha dunya. Mapakaon niya marayaw simpagkaon, kabayaan sin Allah Ta'ala, biya na sin uno, taatullahi wa dhikrullah, pagtaat fa Allah. Ang kanaing pagtaat sin kita ini, pag-ibadat ta, nabukun ito rin haakal, hinang-hinangon ta. Sabab, bang hindi pagkaunuhan niya walihan mo, taat kabayaan mo, jikir kabayaan mo ra, kabayaan si manusia, bukun dahin na Allah, bukun dahin na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, narida ito magmumpaat. Di dahil kasambusin niya walihan si manusia. Bangin iagad niya hawa napso niya. Kabayaan niya. Bang siya mabaya magtaat na magtaat, bang di, wero. Atau magjikir na bukun ha aturan, bukun ha azkar an-nabawi, bukun ha azkar amin kiyabaita sin Allah Ta'ala, kaya hantang sin Rasul niya sallallahu alaihi wasallam. Na narito mga umat Islam, na marisab kita pa nyawalihan amin hambok hal gumawa din hajasad sin manusia. Indasyo hambuok hal gumuain nyawalihan si manusia ajasad niya tigedlom malummi haragbus nasasakit ay makayog agon amuin hipalid sin hangin in kayog nasasakit hahiyahapdi na amo na itong pagwa niya tigidlom, malumi, haragbos, nasasakit. Na, unay nini, tamkituha al-malaika. Piagbintuhan isab si mga malaikat. Piagmarian si mga malaikat. Di sumuok yung mga malaikat. Laruton nila rin hajasad mo, amoy bukon haaturan. Way pag-respect nila. Na amunain kahalan si manusia, amoy kasigpitan siya ron hanadya sakaratal maut. Hilarok madto ang pahilarok, amoy wayroon diahan kapan din halom sin surga si mga malaikat. Pag lumi-lumian si mga malaikat sabab tigid malumi makayog. Amoy ito hambukhal mga umat Islam. Na inyawalihan biha ini watan tadiruh hadihi roh ilad. Uno nyawalihan ini hadlaw kana nagtatagad hisyo makaubat kanya, hisyo nakahospital kanya. Biyatin na nyawalihan ini malumi magkayog bukon marayo in katarbiya na nagtatagad inyawalihan ini amoyin hikaubat kaniya. How na siya nagtagad? Finari jahannam wal iyadu billah. Amo na inafinar ka jahannam. Mga umat Islam. La ilaha illallah. Mga umat Islam, yung mga ini, nasabot, ima na ini, fi kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biya na sinasabot. Damikyan nasabot halom sin Quran. In dua halin kamatay si manusia. Biyekto.
Kaya babayta inhantang ini sipat na mga umat Islam. Amo ini makabuka bang bukon marayoin katarbiya si manusia. Amo sadya yung patambukon niya in jasad. Pakaunon niya sadya in jasad do madlaw sa mga kialupahanin akal iwan sinyawalihan wala na pakaon niya. Wala na pata, wala niya kiaubatan, wala niya di niya ka na naman nasakit ka, masambo ka, wala. Adapon bang injasad niya masakit, ando, ingkatan manusia, ginhabaran manusia. Makananam in manusia, adunya inikatan bang injasad niya, amuin nasasakit. Magmasusakatan, bang biya din kaigsin sakit, bang biya din kaigsin, amuin niyanam niya hajasad niya yaon sin sakit atawa amuin uno-uno na sakit bihan atas niya amuin bang siya makagaus milyon bilyon bang man maiging sakit niya ang lawn sin doktor lawn niya subay hiig subay operahan ataw benin sakit mo amuin ubat niya tanto na sadya in siya magmasusa sampai agon ubuson niya in alta niya wang alta niya wang mayan masambo in jasad niya. Amo ito mga umat Islam, hikmat may kita niyo. Amoin pananamon sin Allahu Ta'ala, sakit. In sa kaula-ula, o kao manusia. Wala da ka na sakit, in akal mo yan, iwan nyawalihan mo. Angkan kita para tungan sin Allah. Para tungan sin Allahu Ta'ala, sakit in jasad na to. Mga umat Islam, bang in manusia in nasasakit in akal iwan niya walihan tiyo in makananam manusia dunya ini illa man rahimallah amurain kaya ulungan sin Allah bariman amo ito yung magpaubat siya magpuy pasambuhon niya tarbiyahon niya parayahon niya in pagkaon sin akal iwan sin niya walihan niya amunain umingat siya biring pagtuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biring karayosin para sa niya dunya ini. Damik yan, magtaat siya haaturan kawayaan sin Allah. Iwan, hastarika sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagkikir, pagtuwaan niya. Pag-ibadat niya, bukon niya, hinang-hinang, kiyawa din ha. Bisara din ha kakit-kiran ang hutik-hutik sinang katao pang katao at was sin saitan. Atawa di siya mag-iyan na amoy ning kawiaksahan sin kamaasan na mo binin sin maas na mo ando mga tuan mga rayang ukon bihat to kitaon sin kita niyo bangin pagtaat yaon bin sin kamaasan na to wapik siya Quran iwan hasunna alhamdulillah amoy doon kita niyo magpapatay amin nila bang dain ha Quran iwan sin sunna adapun bangin pamin nila wala imamo ha-Quran sabab sin kaawam nila ataw kaawam na to ando tinggalan na to ito doon kita niyo hapamayta sin Quran iban sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manahut maaslag aqidatan wa ibadatan wa sulukan doon kita niyo lumabay dahin hamanhaj sin Allah subhanahu wa ta'ala hatarika sin sunna sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amo ito mga umat Islam na imano siya bang in tiyo imano siya makananam bang masakit in akal iwan niya walihan bang makayo in akal niya iwan sin niya walihan niya kuno yato katumtuman si manusia kananaman sin kataan manusia anak apu Adam makayog tuy inyawalihan nasakit tuy nakal wala napakaon marayaw kuno ito makananaming kataan biya sin kananam sin kataan manusia diya dunya pang masakit in jasad kuno ito kananaman nila haadlaw gana amo na yung adlaw akhir biya sin amoy nyawalihan nasasakit ini hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. La ilaha illallah. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, apabila kiamatun na in dunya ini, dumatong na in adlaw kiamat, buhiyon na yung manusia, dain halom sing kubur nila. Wa ijaja atitamatul kubra, yawma yatadhakkarul insanu ma sa'a. Haadlaw yan, katumtuman na si manusia, makayugtoy inyawalihan iban sin akkal niya. Nasasakit to'y akkal niya iban sin nyawalihan niya. Wala napakaon marayaw ka doon. Yatadhakkarul insanu ma sa'a. Mainta, wa burrijatil jahimu liman yara wa adkharatil jahim. Hawaktu pia kita na sin Allah Ta'ala pia tampal inarka jahim, pag-ubatan, pag-hospitalan sin nyawalihan makayo nasasakit diha dunya. Ang pakatumtuman na sin manusia na inyawalihan ingwa niya ni diha dunya. Unoy nagi niya hawak to ito, qala rabbi rji'uni an a'mala saliha. Ya Allah, pabalikan na ako pa dunya, mag-amal na ako salah, mag-ibadat, mag-jikir, magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, mangayo extension pa Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon mga umat Islam, never nakita niyo dilan sin Allah subhanahu wa ta'ala extension hawak tuyatun milyon tahon na limabay, wayroon na insuga, wayroon na indumoy na inadlaw, bukon na waktu pag-ibadat mga tuwan mga rayang, bakas na liuho sin Allah ta'ala ingumi dunya ini. Adlaw akhirat nakita niyo, di nakita niyo pabalikon na inyawalihan makayog na sasakit bihato yung pangayo pa Allah. Qala rabbi rji'uni an a'mala saliha. Bisan da ko hangka sa saat ya Allah, pabalikan na ako pa dunya. Malingkan mga tuan, in dunya papad na, way na bud, way na laud niya, way na waktu pag-ibadat. Adlaw na sadya mga umat Islam. Amoy ito mga umat Islam, waktu katumtuman si manusia, katan makatumtumi manusia, katan haadlaw ito bangin nyawalihan makayog atau masakit, nasasakit di dunya. Yawma yatadhakkaru insanu ma sa'a wa burrijatil jahimu liman yara fa amma man tagha. Adapun manusia daruhaka simulang hadunya makayog inyawalihan iwan sin akal, wala niya na tarbiya marayaw, na pasambo marayaw, hatiranan hakawayaan sila hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yatadhakkarul insanu ma sa'a. Amma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya, in nakaligap kanila, in piatambok nila sadya in jasad nila, sabab sin kainginan sin dunya, wa athara al-hayat ad-dunya, amuneton in iurol nila kainginan sin dunya sampai kialupahan in ulumur rabbaniya wal ardiyya, iban ta'atullah, iban dhikrullah, way na in pagkaon sin akal, iban sin nyawalihan kalupahan, sabab sin athara al-hayat ad-dunya, kainginan sin dunya, in nakaligap kanila. Paamma man tagha wa athara al-hayat ad-dunya, uno mga tuan kabutangan,
fa innal jahima hiyal ma'wa kunantod innar ka jahim. Dito sila makawutang ubatan, dito hospitalon sila dito, waliyadu billah. Mga umat Islam, ang itimbita sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan suway na to into inasirini papagsibuon na to, papaglibelon na to, matambukin jasad, matambukin akal, matambukin nyawalihan. Sari na tuan makayog in jasad, ayaw sadya, makayog in nyawalihan mo, way taat, way dhikir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sari na tuan makayog in jasad mo, ayaw sadya inakal mo, wayron ulo mo rabbaniya, di mo kaingatan in pagtuhan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Para halin ikaw panjarisin Allah ta'ala. Supaya mo siya, marikaw mag-ibadat. Padunya ini, iban matunggal mo in Allah ta'ala pag-ibadatan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tungtungan na to mga umat Islam, amunin maksud, kaya papanjarihan ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-ibadat, may tain ibadat. Amuyatin pagkaon sinyawalihan na to. Amuyato ining kaunon sinyawalihan na to. Katambok sin akaliwan sinyawalihan na to. Tumtumun na to, di kanganan ibadah. Pa Allah subhanahu wa ta'ala, la tusamma ibadatan illa ma'at tauhid. Di mabilang ibadat hadarat sin Allah, malingkan suway siya matunggal na to pag-ibadatan. Hangkan ito mga umat Islam, wajib pardo inkato, in umingat sin ulumur rabbaniya, iban gada, sin nyawalihan na to, amuna ta'atullahi wa dhikrullah. Mga umat Islam, amo ito levelon na to in Islam. Amoy tiyarahan kita ni sin Allah ta'ala, murabbi, magparihala ka to, mag-advise ka to, master na to, guru na to. Amo ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, والذي بأس في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Mga umat Islam, wala kita niyo piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imano siya, iban sing kahalan na to, asal agaran kita niyo sin Allah ta'ala aturan, kawuhi na to, pagtarbiya na to, hatu inasir na to, jasad na to, akal na to, nyawalihan na to. Buat malingkan siya sadya sin Allah ta'ala, ingkatan kalalagihan sin jasad na to. Dahin hapagkaon, dahin hakabutangan, dahin hapagtamong, mga umat Islam. Wa pakaw sinwa, asa na in dunya ini, complete sin Allah ta'ala para kawuhianan sin to inasir mo. Mga umat Islam, wala kita niyong piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kalupahan sin kita niyo maksud piyag papanjarihan ka to niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyad dia sin Allah yung kalagihan sin jasad na to, pagkaon, pag-inom, kabutangan, pagtamong, biya na sin kita na to, yaw nin langit, yaw nin suga, yaw nin bulan, yaw nin laut, yaw nin gimba, yaw nin suba, yaw nin tubig, yaw, Allahu Akbar, yaw nin kahoy, yaw nin pangyanom, mga umat Islam, yaw nin kahoy na halawd sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siya sadya ka to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya ramayan in piyagpapanjarihan ka to sin Allah ta'ala. Ma-maintain na to, mapagsibu na to, in pagtarbiya na to, hatu inasir na to, amuna in jasad akal niya walihan. Mga umat Islam, amo ito ning pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi na to kalupahan, mapaliver na to, mapagsibu na to into inasir ini, hatiranan, pamando sin Allah, hatarika sin sunnah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siyadya sin Allah, may yurakki, amin, hika dayaw, hika taas, sin akal niya, iban sin pangatayan niya, iban sin pangadatan niya. Famunzu an habata ala satahil ard, dain fakaw tagna hibugsak, kau mari pa dunya ini,
ibugsak ka ulit si kansin maas mo asal biyuklad na sin Allah subhanahu wa ta'ala in dunya ini pagdiman kau ha dunya arsalallahu an-nabiyul awwal tiarana sin Allah ta'ala in nabi panagnaan hisyo mga umat Islam amunin apo na to Adam alayhi salam wala pa mawarahi piarahan kita niyo amunain apo na to Adam panagnaan nabi mastal gurusin anak apo niya amunain kita niyo parahan siya anzala alayhi asara suhub piarahan siya hangpo suhub kitab 10 pages katalog paghindo kato paghindo hanak apo niya pag-educate hanak apo niya liyurabbiya min khilal hasupaya ang pagtarbiya guideline niya pagtarbiya niya pagpasulig yawnin aturan pagpasulig sin tu inasir sin anak apo niya jasad akal niya walihan amo ito mga umat Islam o was piara sin Allah Ta'ala in Nabi Allah Sis alayhi salam liyurabbiya jaylisani magtarbiya siya na sabihin nagtarbiya sin second generation demikian piara sin Allah Ta'ala doon ha Nabi Allah Sis salasina sahifatan katluan na isabsuho kitab pag-educate supaya di kalupahan sin umat nila mapag-labor nila mapapag-labor papagsiwo nila impagtarbiyaha jasad akal niya malihan nila mahuli fiara sin Allah Ta'ala Nabi Allah Idris alayhi salam wa anjal alayhi 50 sahifatan fiarahan na isab siya kayman suhok unay maksud liyurabbiya jaylis salis pagtarbiya niya pagpasulig niya, pagpalago niya, pag-educate niya sin third generation. Hawak ito mga umat Islam. Mahuli tub-tub dito na sadyain katumtum na mo atong magsin tarbiya ato ay nasir insyaAllah subhanahu wa ta'ala kasugpatan sindikan niyo mahuli ngayon ko kamaapan karena biya di patula po makarihil mahawa kaptangan sabab sin amoin biha kumatulin li po iban hinglaw po sin pila daw limabay salta nakapagdoktor karena biya na sin nasapot ito nasihat na bangin jasad ating mga sakit so pa ubatan na nasakit kami sin pila adlaw yaon alhamdulillah dari kami nakabuhap sa nakuhan pila-pila minit amo makarihil pangancian ha 2 minit murah-murahan pagbarakaton sin Allah Ta'ala hagin habaran namo mahulikan kato yung katan nagturungog ha programa sin Daul Islam tub-tub dito na sadya mamain na ako kanyang halapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in this Quran we have given man so many different types of examples so that they think, but Allah says فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. So many people have just refused, they have rejected, they don't want to believe. My beloved brothers and sisters, an effort is required to come closer to Allah. Wallahi, wallahi, if we come closer to Allah subhanahu wa ta'ala, we will see miracles in our life. We dedicate our days for salah without missing one salah, come what may. See what happens in a month, 2 months. Start seeing your doors opening. Miracles will happen. Wallahi, those around us have already seen them, and I'm sure we are tasting them. Allah grants you contentment of the heart.